Canada bende osesingo siro chenro ni. Androndego, Ramogi TV. Jimaro maparga uchiel mitudo gi kwethbnjore mar confirm omaki boma ma Nakuru tino ma piny Orugo doka wuono. Komanda mar Obila Samuel Ndanyo yango meko no komedo ni maendi no time kinde apedha mar tieko kwethno mar confirm words kod mano mar mauki. Mwandu moting'o pala, bunde mabandia kod nyasore gin moko kuom gik mane oyudgi godo e kinde apedha no endo. Apedha no ng'iyo mar tieko njore mogo tach kuonde dak ma Everready, London, Posta, Kaptembwa kod Ronda. Tumekuwa na operation ambayo imekuwa ikiendelea, lakini jana tumeweza kufanikiwa kushika wahalifu 10 ambao walikuwa wamezuiliwa hapa Nakuru Police Station na 6 kule Ronda Police Station. Wote wamefika hapa, wote kwa ujumla ni 16 ambao tuko nao hapa. Tumeweza kuwashika na vifaa tofauti, vifaa butu, imitation za bunduki, those are toy pistols. Tumeweza kuwashika na visu, bangi na vifaa za kutumika kusokota bangi. Vifaa mingi tu ambazo tumeweza kuwashika nazo. So tuko hapa, kesho watakuwa wanafikishwa kotini.